إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. අලුගොණමෙන් මේ කුරියා ගෙන්දා දුරුසුල් ඊමානුගා මියදෝ ඉස්සා කොල්ලන් ගස්තු කොෆා මේවා හදීසකි ඊමාන් කමුගේ රුකුන් තවගේ තෙරෙන් එම්මෙ ෆහු රුකුන් කමුගාවා ගදෝ ගදරු නොත මින්බර් ෆුලා බෙහෙ ගොතුන් ඇස්ස රිවාවෙන් ඇස්සවා හදීස මේ හදීසකි මේ හදීස්ගේ දරියායින් හුලඟුගේ එතකේ ගෞමුගේ බය නොත මුස්තශ්රිකුන් Allah subhanahu wa ta'ala ge qadara behe gotun suwal ufadda bawa hadis adi etake shubhatake mi hadisun emihun naga emihun eti oluwala bayan qaddi pave komme akas mi hadisaki wara ves nazuku ehemme is alugonu men muslimunna wara ves muhimmu hadis egodun emme furtama Allah subhanahu wa ta'ala ge kudurate nuata gaba gadare bunima egen dehawa maane ki kobakan algon mennan ebe egen jehe egodun Imam Ahmad vidalu wani al qadru qudratullah minbar fulaki Allah subhanahu wa ta'ala ge minbar fulaki eye kudurataki ehmegen ilmu werin bayan kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ge mi qadaru nuata ekalaga kuladumwantakam ege terega shamiluwegen ade ekalange dene wodigen guma ekalange hikme wanta verikam ehemmegen alugonu men misalaka alugonu menge hayatuga dimawa musibate jahunima alugonu men nam mi guneveni ega heyokame ve kommes kala hikmaten ega ve ei Allah subhanahu wa ta'ala emihakange musibate nuwata edera gote minbar kurevi ekalange mola dene wodigen ba halu ehemmegen ekalange dene wodigen bum miga shamilu kure eya ekiga hikmen ege terega lazim wegen ve aun ei Allah subhanahu wa ta'ala ekan ene meduwari kurevi egen ene hewkame meduwari kurebumuge gotun kama vedan egodun ilmu werin eki wahaka zikru koffave Allah subhanahu wa ta'ala kame mihaka meduwari kurumuga hikme ege terega wakama adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu ege terega wakan bayanko egodun alugonduge miyaduge hadith furtama jahilana mi hadithaki Muslim bin Yasar al-Juhani ge arihon riwayegen anna hadith bas fule mi hadith bas fuluga annahu suila an hadhihi al-ayah hamakashawarum mi ayata behe gotum Umaru ge faanu ge arihuga suwalu denne mune ehindu Umaru ge faanu e ayat tilawat Umaru ge faanu ge arihuga e ayat tilawat kureveni e ayat ki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa awani wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim miyadu ge maane ki Allah kalege faanu vidalu washe kalege faanu ge vei ras kalange adam ge daringe hibain eurenge burakashitakun eurenge daripas kolu Allah subhanahu wa ta'ala neruwa eurenge amilla nafsutahu ge maccan euren heki kurebbi hindu haduma kurash ilmuwari vidalu wani Adam alayhi salam ge daribas kolwai Adam alayhi salam ge burakash kolunne kommekas mi ayat sharha kurabbamu Umar ge faanu vidalu wani faqala Umar ge faanu vidalu wiye sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith ful kurabbi adu timan kale ge faanu essevime
يفه بدار وني فقال إكليك فانو حديث كل كربيه إن الله عز وجل خلق آدم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلق كربيه يفه حديث كأنني ثم مس ظهره بيمينه يفه إكلانك كناب كلو آدم عليه السلام بركش فلقا بيس سوالب بيه واستخرج منه ذرية أدي بركشي قلون ميستكن نودا الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جداري بس قلون ربيه يبقى حديث قلو قربني خلقت هؤلاء للجنة الله سبحانه وتعالى وحيك ربيه يفه خلقت هؤلاء للجنة تمام الله مباميهم خلق مكربي السور جيتكي وبعمله أهل الجنة يعملون أميهم السور جديو متكا نوات السور جوانو متكا كرا إمها هي عملتك مباميهم قرانه يبقى حديث كل قربني ثم ظهره فاستخرج منه ذرية دين يبقى عنك الله سبحانه وتعالى أكل بيس ومفه إبرقش قرون داري بس قرن نربيه يبقى حديث كل قربني خلقت هذه للنار الله سبحانه وتعالى وحيك ربيه مباميهم مفدبني نركتك يبقى حديث بس بلو قامي أنني وبعمله أهل النار يعملون أميهم نركيا دا نوات نركيا دمالك جندا نبا عملتن أميهم كراهت أهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سوال الدنواني صحابي بدارواني تهم بيرو دين ألوغن من كي كرنتوه عملتكم مهن كرنبي الله سبحانه وتعالى ممني نموا فإنهم كلام سورغي الدانه باين كلامه وفد بكما ادي اميهم هي عمل قران كم بيان كفا ادي نركه دانه باين كلامه خلق قرب بكما ادي اميهم نركه دانه كنت قران كم يهمي مدين اهر منكم كمتوه قرنبي اهيد نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرب بني إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة هم كشورون الله سبحانه وتعالى إنسانك الصور جه بدو متكا حدوا في نما صور جه أقول ورين جه عملهم أين لبى عملك ربي إهني الله سبحانه وتعالى يقدم إرادة ربا في نما أين جه هريها عملن هيو عملك تجا حدوا أدي صور جه الدام أين مغفى هيكون دبي هذه حديث كل قرباني حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة أين يمر بدل وندن أين هيو عمل كرمغا وتصور كي ديوما أين يدكا مغا أين ثابت هنوي يبقى حديث كل قرباني فيدخل به الجنة دين يفهغا أين صور كي ودوي وإذا خلق عبد للنار استعمله بعمل أهل النار ميهكو أدي هم كشورون الله أراكو نركي بدو متكا حدوا في نما إنا لبا نرك وانت ورينج عمل قربه حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار إنا مرؤس إنا بدل قراهدك بس إنا هناني نرك وانت ورينج عمل تهوغا دمي هنا حالوغا إغتوغ متيغ يبقى حديث كل قرباني فيدخله به النار يبقى الله سبحانه وتعالى أين نركيا ودبي حقيقة كامي حديث بس قلون ألوان من إيين دا إكمك الله سبحانه وتعالى ممني هريها كمك كدالا نموافا أهم مكين علم ولم بدارواني الله سبحانه وتعالى إنساننا أدي مخلوق خلق قربهم كورين الله سبحانه وتعالى وني هريها كمل ليوبا أميهم دانتنا أميهم قرآن كنت ليوبا فاي مهريها ليوبا فواني لوح المحفوظ با أي سر ويجن بافته أبدين بس إنسانك بس مخلوقك الله سبحانه وتعالى ندكبا أهم جن علم ورم بدار وني منبر فلان إمام بموجا إمام مانجه كنت تكبه ترين مفرد مكمكي الله سبحانه وتعالى يكي
huriha echen khalugu kurabbi ilahu kama Allah subhanahu wa ta'ala yaki alugonu menge hayata alugonu menna rizqu debba ilahu kama alugonu men mi duniya fonubbi ilahu kama eya ekiga alugonu menge ajadu assinama e ajadu sipawani Allah subhanahu wa ta'ala kan alugonu men hitun teduko gabuluko eyan imambu ehmeken Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga wahi kurabba fawani inna Allah bikulli shay'in alim hamakashawarun Allah ikum me kamen emme moladeke dene wodigen ba ilah alugonu men emme insana ka inge do alugonu menge mar baddaluwani kon irakun kam nege alugonu menne ekakabbe singe to manama alugonu men qur'ani kon kamek kanege ehmi mami huriha kamek ge ilmu emme boda dene wodigen wani Allah e Allah alugonu men imam wambi ei ekkawanta kama adi Allah ge gudurat terikama alugonu men imam wanje hesabaki hama yakiga ilahu ge irada fulu wakan alugonu men dannan jehe ekalange irada kurabbi kamen ekalange kurabba e komme kamek kamuga vias ehmegen Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan kurabba wahi kurabba hawani ekalange irada fulu ge wahaka gennawamu inna Allah yaf'alu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabbi godaka ekame kurabbate alugonu menge teren bayam mihu bune ule bahe mi guduratu ge waha kanwataka minbar fula behe gotun shubha ufadda mihu bune uleni ebbe ko bunani insanun na wani majburi halatek gay ei Allah subhanahu wa ta'ala mimani huriha kame nimma wafe ehmima ena rangalu gotu gadiyuma ena nuba gotu gadiyuma bes ene wani majbur ko fe ehmegene ena ikotan uleni ehen ibaratu kom bunan jamu Allah liuba wati vehti manna mihem uleni mihem bunami hon alagonu menge mujtamo ga fenigembe suwalaki ene ikhtiyar veto no tanweto ene ikhtiyar debba ege misalaka mitami de sidi miha ku faaban ene amilla ikhtiyaru ga ene febidan ene nufaba hunnanya ene nufaba sura bidan ekam ko misalaka sidi ene vettuni e hisabun otti ene ge ikhtiyaru ene beru ehmi ilmu warin bidanu wani Allah subhanahu wa ta'ala ge irada kurabba baikan tatabbe ikhtiyaren eppes insana kan ekamu ganuwa ege terega himene kan tattahaki bimun gas fedubuma ware roli jessawuma adi insanu alun dirubuma marugennebo mi eppes insana kan ekamu ge ikhtiyaro ekamen no mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ekalange irada kurabbi godakan ekam minbar kurabba kantatta devani menani insanun nan ikhtiyaru dibigamba kantatta ekan emiha kurambi adi ekan ena nukoddu kollambi Allah subhanahu wa ta'ala ene bani magudakkawa ehmegen ikhtiyaru wakam bayan kurabba kirti qur'anu ga itakin ayat take bayan begembe faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur emiha ko benun nama emiha ko kafir wa shay emiha ko benun nama emiha ko imam Allah subhanahu wa ta'ala wani ikhtiyaru debba hama yaki ga Allah subhanahu wa ta'ala ekalange irada kurabba kame buman ede nama ekame bashe hama ekani wahi kurabbu ekame begende Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbani kirit qur'anuga innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun arabi bahuga kunne mibuna bahuge mane ki bashe e ilahu ekame bashe wahi kurabbu ekame begende bisnala ba alugonu me Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya ge nizam labba fa mi ba gota de terega iru aragossa iru ossumuga iran nan ebbes ikhtiyar debba fa Allah subhanahu wa ta'ala miyadu naraka iru arane iru ossene ekama ko mi insanun nabani Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar debba ehmegen ilmu werin bidarwani Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabbi makhluqun tagutere ikhtiyar dibigem wani jinninna insinna shay
जिन्नीना इंसीना बड़ी इख्तियार रहेंगे बस चका इख्तियार लिबिगन नुए खुद मलाइकतुन नब्बस इख्तियार लिबिगन नुआ कमा इल्म वरिम बिदाड़ो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अमर फुला एबे कलुम में सुरिहा कमे कुरबणी दें अणुगण में के तेरे अम्मी अन्ननी इतुर बाय एमी हम में बुननी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बस इरादा कुरबु में नेते हमें कनी इंसाना के इख्तियार ने न हुरिहा कमे कुरन एकंग इंसाना कुरीमा देने अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकन लियुबणी मी बातिल अकीदा ehnen nunge kammani ehem bejjiyamo Allah subhanahu wa ta'ala ekame kuri liubba hawa kamen ekalange bayanen nukurabban Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha kame liubba fa wani ekalange ekanta rakka tere kurabba hama ya ekiga Allah subhanahu wa ta'ala huriha ichen khalqu kurabbi kaman alugonu men imam wanje الله سبحانه وتعالى وحي قرباني الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى هوريها اچن خلق قربي دنيا گوا هوريها اچ कायनात गवा هوريها اچ هوريها مخلوق ने अदि तिबा पूरा कम में कम एकलांगे इरादा नुकुरबवा हिंद कुतिबा का एकमे नुकुरबे الله سبحانه وتعالى इरादा कुरबी तीबे एकमे तिबाया कुरेवेनी गुमा एको अणुगुण में बलालमा मी हेव कंत अने मी हदीस के दरियाइन अणुगुण में ना ओती कों गोतेत्तो कों कमेत्तो अणुगुण में ना कुरेवेनी इल्मु वरे बिदाड़वनी अणुगुण में हेव कंत तगिना कुराश हेव कंत तकोफिनमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एनेया सुवर्गेगे एम्मे मती दर्जे ने देवाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला मती दर्जे की कोबाकम बयान कुरबा वही कुरबनी इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुजुला स्वर्गे के मती दर्जे की फिरदौस अल्लाह सुब्हानहु व तआला या इखलास तरिवा हालुगा हे अमलु तकुरामी हकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाउद वे वडी वडा गन्नवनी एमी हक स्वर्गे इम्बस फिरदौस एमी हक देवाने कमा हमें या एकीगा अळुगण में अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी हकुरा अमल बनी एमी हककं बयान कुरबा वही कुरबा फवनी मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि एमी हको हे अमल कोफिनमा ए अमल बनी एमी हकश वमन असाअ फअलैहा अदि एमी हको नुबा अमल कोफिकमुगा वनी नमस अमल बिस्वनी एमी हकशे वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद कलेगे फाणुगे वेरिरस कलांगे अळुतकुन्नं अरिया अनियावे वोडिगन्नवा कलहुकमुगा नुवे कोम्मेकस अळुगणु मेंगे मियदुगे मि फिदावणु ईಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು एकचकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा कुरब्बा फावा कंततहकी एकलांगे एम्मे मोला एकलांगे इल्मा एकलांगे हिक्मे वंतकमुगे तेरें हिमेनिಗೆಂಬ कंततहकं ಎಂಗಿಗೆಂ ದಿಯು ಹಮ ಎಯ ಏಕೀಗ ಮಿಂಬರ್ ಫುಳುಗೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಾರು ಬಗೋ ಗದರಕಿ ekamenga waragina faharu algondu men gafilu wegen wakame Allah subhanahu wa ta'ala ekan nimmawani komme kame bes nimmawani tibaya egen hewkame minbar wadiwe nuwata gos kamakun dur helikuru mattaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.